कंचा लंका रसुण दला चलती ये भजा रुटी पखाड़ भात सांग को मेन जिनसा शुकुआ नादी देवे दला गरम लगो छुई आलू तरकारी शुकुआ देखो हाथ काढ़ तरकारी छुई आलू ये गाजर आलू बस धन खाई भाई खाई भाई सेठी चलची खेल मैच एडिका मैगी टिके खाई कुरकुरा गोटे रु अधा खाई भारी टेस्ट चुंगुर दला केमी औषध खाइब बोली डरिकी मुक्ति पड़ेगा देखु तू एत डरुचु ना औषध खाइबा मेडिसिन खाइब जल्दी आ ना रख कबाड़ देल नहीं हैं मशा गुड़ा कौन हो खाइब औषध मेडिसिन खाइब सब बाबाटा तो मेडिसिन खाइदेने बा भल हो कौन केते जोर देखे केते जोर ज्वर नानी दिह केते जोर ज्वर मो धन को आ बाबा को देखे मैच चलती बाबा खेल एकदम मन पशि जा देख खेल मन पशि जा एकदम खोल ए हमर पुओ औषध डला हम या भितर पड़ेला दे पांटा डाला भाई हां सेटा हां सेटा बा पुराना मेडिसिन कपड़ा हो पूरा पके दे हां सब पानी पका अभी पा एती बाटा ही गेलानी आ पूरे ना ना पूरा ना फेंटा बोजी आउरी पसिबो पानी ता दर सब तो धरी गेला हां हां सब बा सब धरी गेला हां कपड़ दे सेटा ये करना फोकट दे तावड़े ये वाला के वाला बेटा अंबली दिला एटा 5 ml 3 बार हां एटा 2 ml ये भी तीन बार हां या म धनैना मेडिसिन खाइबा देखंतु सुना मेडिसिन खाउनी ताको ज्वर हिची देखा केते ml 2 ml ना आके चीनी खाइ बसी 2 ml ना ना सेटा किछ होबन एटा किछ हेबनी भले मेडिसिन हां सेटे पाटर पका इलु मा केते चीनी खाइलानी ओनानी हातर टिके नै टिके रहउनी हां ए देखो हम धन खाउची टिके आंकर चीनी टिके खाइ दियो आ कर मेडिसिन खा नाकरू पानी गडुची खा मेडिसिन प्रभु म दान दियो बन कर दियो खा हां ढोकी दे हे ढोक ढोकी दे पानी पी दे बस एते पानी पीना खानी केमिति होउची म धन औषध खाउनी हसे ती दियनी आकनी म बाबाटा हां करे का तो हां सुनाटे चीनी दियो चीनी अछि बता दर मिसई देची ढोकी दे चीनी टिके चाटी दे हां सेटा खाइला एटा खाइला फिर एटा खाइबो एटा सेटा कोन जर एइटा पाई पैरासिटामोल एइटा जर औषध कासटा पछड़ दबो
ସେଇଥିରେ ତ ସବୁ ଦେଇ ଢାଳି ଦିଅ। କାଇ ଦେରେ ଏଇଟା ଦେନା ହଁ ଦିଅ ତା ଦେହରେ 5 ml ଦେଖିକି ଦେବ। ଏଟା 5 ସେଟା କେତେ ml ଲେଖାଇଛି ଦେଖୁନା 5 ml ଦିଅ। ପାରାସିଟାମଲ ବା ହଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦବ। ହଁ ଚିନି ଫେର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାହିଁ ଦେବ ଆଉ ଚିନି ଏଟା 5 ml ଫୁଲ ନା ହଁ 5 ml ଲେଖାଇ ଦେବୁ ନା ତ କଣ ଦେଖା ହଉଛି ଦିଅ ଛାଡ଼ ତୁମ ଝାଡ଼ିଚା ଧରୁଛି କି ଦେଖ ଦେଖା ହଉନି ବା 2.5 ml ହେଇ 5 ml ଏଇଠି କୋଉଠି? ଏତିକି ଏତିକି ବାଟ ହେଇ ଢାଳିବ ଏଇ ଏତିକି ତ ହଁ ହଁ ଦିଅ ଚିନି ଚିନି ମୋ ବାବା ଖାଇବ ହେଇ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ହଉ ଦେ ଚିନି ପକା ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ହଁ ବାସ୍ ମେଞ୍ଚେ ବାବା ପକେଇଦେଲେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆଙ୍କର 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 ହଁ ଢୋକି ଦେ ଏମିତି ହନା ବାନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଇଛୁ ବାନ୍ତି ହବନି ଆଉ ଢୋକ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଶୁଣା ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ହେଇଗଲା ମୋ ଧନର ହେଇଗଲା ଇଏ ପତ୍ର ଗୋଳେଇକି ଦିଅ ମୋ ଧନ ଏଇନା ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଢୋକି ପାରିବି। ଢୋକି ପାରିବୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଥକେ ପାରେ ଢୋକି ପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଚାମଚରେ ତୁ ଗୋଳେଇକି ଶୁଣଟେ ନା ସେବା କଲା କହିଦେନି କ'ଣ ମୁଁ ଢୋକିକି ଔଷଧ ଖାଇଦେମି ମୁଁ ଢୋକି ଗସଲ ଖାଇଦେବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବ କହିଦେ ଦିଅ 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 ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଦିଅ ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ମାମା ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଖୋଇଦେବିନି ପତା ଛାତିରେ ଥିଲା କେତିକି କଫ ବାହାର କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି କେତିକି କଫ ବାହାରିଲା ତାର ନିଅ ଏଇଟା ନେଙ୍ଗରା ଲାଗିବ ଏକାଥରେ ଢୋକି ଦବ ଏଠି ଏକାଥର ଢୋକି ଦେବ ନା ତା ଗ୍ଲାସ ଦିଅ ସେ ଏକାଥରେ ପିଇବ ଢୋକି ହଁ ଚିନି ତରତର ହେଇକି ଚିନି ଖାଇଦେବୁ ପାଟରେ ପୁରା ଖାଇପାରେ ନା ନା ଚୋବେଇବୁନି ଢୋକି ଦେବୁ ଗୋଟା ଢୋକି ଦେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହଁ ପାଣି ପିଇଦେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ପାଣି ପିଇଦେ ତ ଏରେ ଚିନି ପାଣି ଅଛି ପିଇଦେ ବାସ୍ ଢୋକି ଦେଲା ଗୁଡ୍ ବୟ ତା ଖାଲି ଏଇଟା ଏବେ ଦବ ହେଲା କୋଉଟା କାଶଟା କାଶଟା ହଉ ଯା ତମେ କଚଡ଼ା ଖପଡ଼ ଦେଇ ଆସିବ ଯା ଚାଲ କଚଡ଼ା ଖପଡ଼ିବ ହଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କଲି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଲୁ କି ମୋ ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ କଲୁ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କହୁଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କଲୁ ମାନ୍ତି ଲାଗିଛି ହାତରେ ହଁ ମୁଁ ଧୋଇଦେମି ଆଉ ବାନ୍ତି ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁମେ ତ ଦିହ ଭଲ ହବ ଔଷଧ ଖାଇଲ କଷ୍ଟ ହେଲା ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ହ ପେପ୍ସି ଖା ସେ ରୁଗୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ବେଶୀ ପାଣି ହ ରୁଗୁ ସାଙ୍ଗର ମାନୁନି ଏଠି ସେଠି ଯାଇ ପାଣି ହେଉଛି ଖଇନି ଦଳୁଛ କି ଖଇନି ଖାଉଛ ଦିଅନି ଖଇନି ଉଠା ହଉଛି ମାସ ଆମର ଚାଲିଲେ କଚଡ଼ା ପକେଇବାକୁ ହଁ କହିଦେବ ମସଲା ସେ ଖାଇଦେଲେ ବାଏ ଆପଣ ବି